turabanza dukosora ikintu urimo uravuga ngo n'abanyamurenge babiri barimo guhangana ibyo ngibyo twarabiciye mu bwoko bw'abanyamurenge hari abanyamurenge bashigikiye twirwaneho abadashigikiye twirwaneho tubita akagara ariko nabona abanyamurenge ntabwo bakira abanyamurenge twarabaciye ntabwo wigeze ubona ibarwa hari ibarwa twabandikiye yasinyweho n'amahoro Peace Association mwabaciye mu muryango w'abanyamurenge ariko amaraso yabo aracyari y'abanyamurenge ariko nubwo papa waba waravutse kuri papa wawe ariko papa wawe yaguciye ntabwo bukira umwana we wabaye igicibwa hari amakuru avuga ko Mikenge M23 natwirwaneho bagenzura igice kimwe FARDC n'abarundi bakagenzura ikindi ayo makuru niyo oya barabesha Mikenge ifitwe natwirwaneho na 23 ariko hari igice gito kirimo abarundi na FARDC n'abarundi barahantu bitabira rumbiri haratandukanye hariya muri Mikenge ntabwo ari muri territoire ya Fizi Mikenge ni muri territoire ya Mwenga ndabiza Colonel Nyamusaraba kugeza ubu ngubu ingabo z'abarundi zamufashe dore ko urugo rwiwe ruba hariya mu Burundi yahoze atuye hariya mu Burundi inzu ye n'abarundi bayimwishurira umushahara n'abarundi bamuhemba niba bamuha objectif yo kugira ngo abashe kujya kurwanya bene wabo si nawe Nyamusaraba si nawe uyoboye Gumino Gumino uyobowe n'uwo bitata Wimbi akaba aba Kinshasa reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize iyi si dutuyeho nge ndi Claude hano rero ndi kumwe n'umuhungu ukomoka Iminembwe bwana Nikora urahora komeye ndaho nakomeye meze neza bwana Nikora rero ibintu byakomeye cyane hari mu gihugu cy'Ububirigi aho abanyamurenge ubona ko bagiye guhangana bikomeye cyane hari abanyamurenge bashigikiye twirwaneho na M23 ariko hakaba n'abanyamurenge bashigikiye ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubwa Kinshasa amakuru ari kwerekana kihangana hagati yabo mu gihugu cy'Ububirigi ryafashe indi ntera abanyamurenge bashigikiye M23 natwirwaneho n'abanyamurenge bashigikiye Burundi na Kinshasa ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi bwana Nicola ngira ngo ukomoka muri bira bice by'Iminembwe kandi nawe ngira ngo urumbwo kugabanyamurenge aya makuru ngira ngo uraje yatubwire neza iri hangana riri kubera mu Bubiligi rishingiye kuki biri guterwa n'iki kugeza ubu hagati y'abashigikiye M23 natwirwaneho n'abashigikiye Kinshasa n'u Burundi ni bande bari kuganza abandi ubundi kugeza ubu bari gupfa iki ariko ku rundi ruhande ngira ngo ku munsi w'ejo hari bitero bikomeye cyane byagabwe n'igisirikare cya Kongo n'abarundi wa Zalendo na FDR muri bira bice bikikije Minembwe birimo za Bidegu za Kalingi za Kalongi za Gakenke n'ahandi yatandukanye nyamara amakuru ari kwerekana ko FARDC n'abarundi nyuma yo gusubizwa inyuma ku munsi w'ejo bakubiswe bikomeye bagapfusha barimo abakoroneri abamajoro abagenerali n'abandi batandukanye abagenerali ba Wazalenda ariko amakuru ari kwerekana ko nubundi muri iki gitondo cyo kuri munsi wa gatanu tariki ya 15 ibindi bitero bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi na FARDC byongeye kwibasira uduce dutandukanye ayo makuru yose uri kugenda uyakurura reka manze nguha ikaze nanone urakoze cyane ndagushimiye tubahaye ikaze mu kigo Infinity Tech Solution ndi twagize Albert mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane hanga mu gihugu cy'u Rwanda ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare restaurant ama coffee shop ama hoteli inganda abo ngabo bose twabazaniye solution iyi system igendera n'ubundi ku bintu bigendanye na internal security control ubwo igendera kuri roll and permission nk'umu boss cyangwa se ndi manager aho mpita mbona imibare ku munsi y'amafaranga nkabona uko bimeze nkabona amatoto orders nkabona expense nkabona profit yanjye ntiriwe ntambakambira mu bintu byo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo niba uri nk'umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona menu yawe ukaba wakora ukaba watanga amaoda ukaba wareba ibintu byose wakoze byarangiye bitararangira niba dushaka nka raporo yo guhera ku itariki nini kugera kuri iyi nini za expense report turazibona profit and loss account turazibona za income statement niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringana n'ibintu bigendanye na inventory management biri gutaka ibihombo biri gutaka abantu baguhombya iki ni igisubizo rero twazanye kuri market mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nkuko nari maze kubivuga
bari gukoresha iyi system. Reka dute twihuta rero, ariko mbere yuko twihuta ubwo turete tubanza gusaba abakunzi bacu gukora like rwose muyikore, nturangize aya makuru udakoze like, kuko bituma Google aya makuru yacu yageza ku bantu benshi bashoboka. Ubwo rero niba ukunda Inkuru Mpamo TV unashigikira ibiganiro tukugezaho, nturangize aya makuru udakoze like. Ku rundi ruhande kandi ukore subscribe kugira ngo dukomeze kwaguka tugere ku bihumbi 100. Tunashimira cyane ababigenje gutyo bakinjira mu muryango mugari w'Inkuru Mpamo TV. Ubwo rero namwe mutarakora subscribe mutureba rwose tubagezaho ibiganiro, mwabigenza gutyo niyo hungu ikomeye cyane tuba tubasabye. Nicola, uturuka mu bice by'iminembwe. Yego. Ikibazo cy'abanyamulenge ubona ko bacitsemo ibice bibiri, harimo abanyamulenge bashigikiye Burundi na Kinshasa n'abandi bashigikiye M23 na twirwaneho, byakunze kuvugwa. Hari n'abari mu butegetsi, ariko kuri inshuro amakuru mashya tuzanye ni biri kubera mu Bubiligi. Ihangana hagati yabo kugeza ubu rihagaze gute? Ndagira utubwire imiterere y'iki kibazo. Urakoze cyane. Imiterere y'iki kibazo ntabwo ari iy'uyu munsi gusa, imaze igihe kirekire. Iyo ko guhangana kumaze igihe kirekire kurimo. Gusa turabanza dukosora ikintu, urimo uravuga ngo n'abanyamurenge babiri barimo guhangana. Ibyo ngibyo twarabiciye mu bwoko bw'abanyamurenge. Hari abanyamurenge bashigikiye twirwaneho, abadashigikiye twirwaneho tubita akagara. Ariko nabona abanyamurenge ntabwo bakira abanyamurenge, twarabaciye. Ntabwo wigeze ubona ibarwa. Hari ibarwa twabandikiye yasinyweho n'Amahoro Peace Association. mwabaciye mu muryango w'abanyamurenge, ariko amaraso yabo aracyari y'abanyamurenge. Ariko nubwo waba waravutse kuri papa wawe, ariko papa wawe yaguciye ntabwo ubukira umwana we, wabaye igicibwa. Ubwo ushatse kuvuga ko Kongoro, Generali Masunzu, abitwa ba Minister Gisaro n'abandi batandukanye ba Muniganama, ubu ntabwo bakira abanyamurenge. Ntabwo ari abanyamurenge, n'izina ryabo bakibitirira nka rya shamba kuva kera ryahoze ririmo ibiti, bakaza guhinga rya shamba rikaba igisambu. Ubu ngo buriya cyitwa ishyamba, ariko ni ibisambu. Twigire rero ku makuru mashya mu Bubiligi. N'ubundi abo banyamurenge uvuga ko mwaciye mu muryango w'abanyamurenge, bigaragara ko bakomeje guhangana n'abo banyamurenge bandi bashyigikiye twirwaneho. Duha amakuru mashya kuri iyi ngingo kubiri kubera mu Bubiligi. Gusa kubera ubwicanye abanyamurenge barimo bakorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atari bo bonyine gusa, hakaba harimo gukorerwa ndetse na abanyamasisi, abanyarucuru ndetse n'abandi bakomoka mu duce twishi dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Ituri abo bita abahema. Abo bose batumye abanyamurenge, abahema, abanyarucuru, abanyamasisi bose bikusanya kugira ngo babashe gukora iyo myigaragambyo, bamagane ubwicanyi barimo bakorerwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubwo ni imyigaragambyo igomba kubera mu Bubiligi uyu munsi. Niyo rwose y'abanyamurenge. Abayiteguye ni bande? Abayiteguye n'abanyamurenge n'abanyamasisi nibo bayiteguye. Abo ngabo rero bandi witwa utugara uvuga ko mwaciye mu banyamurenge, bo baraza muri iki kibazo gute? Abo ngabo ni ibikoresho bya Kisekedi. Kisekedi yabashize imbere, arababwira ngo mu gihe bene wanyu bazajya bajya mu myigaragambyo bakavuga ko leta yanjye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iy'u Burundi barimo bica abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abanyarucuru n'abanyamasisi, mwebwe mujye muhaguruka muhakane ko nta bwicanyi murimo mukorerwa. Ubwo ushatse kuvuga ko iyi myigaragambyo igiye kubera mu Bubiligi yateguwe n'abanyamurenge bashyigikiye twirwaneho, yo kwamagana ubutegetsi bw'u Burundi na Kinshasa n'ingabo za Kongo n'abarundi kubwicanyi bakorera abanyamurenge, nkuko byagenze Washington, nkuko byagenze mu Nairobi. Imyiteguro bayiteguye. Ariko se aba wita utugara uvuga ko mwirukanye mu muryango w'abanyamurenge, bateje ikihe kibazo kuri iyi myigaragambyo? Ihangana rije gute? Ikibazo bateje ni nk'icyo bateje mu gihe bayikoraga muri Amerika. Ubu ngubu ikibazo bateje nabo barangije gukandagira mu Bubiligi. Icyo bazanye, baje bavuga ngo bazajya binjira muri ambasade, natwe tuyinjiremo. Nibatanga ibarwa ko barimo bicwa, natwe tuyitange ko natwe turi abanyamurenge batarimo bicwa. Ubwo nukuvuga ngo hari abanyamurenge bashigikiye twirwaneho bavuze barashaka kwerekana ikibazo cyabo baterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo z'u Burundi, bajya muri za ambasade bagaragaza ibibazo byabo. Ariko abo bandi butugara bakorana n'u Burundi na Kinshasa nabo barakora nk'ibyo, berekana ko bajya muri izo ambasade bavuga ati ibyo abanyamurenge bene wacu bavuga sibyo, dore ubutegetsi bw'u Burundi n'ubwa Kinshasa nta kibazo dufitanye. Ko numva bikomeye. Birakomeye cyane. Nuko byifashe kugeza ubu ngubu mu Bubiligi hamaze kugera abantu bo mu Kagara.
hamaze kugera abantu 5, hamaze kugera uwo bita Rugari uzwi nk'uwitwa Emile Muhizi, anagira n'umuryango we hano mu Rwanda, yigiye i Butare, aracyafite n'umwenda wa hano mu Rwanda agomba kuwishura. Hamaze kugera uwo bita Manyota, hamaze kugera uwo bita Gakunzi, hamaze kugera uwo bita Emasi, akaba ari nawe uje afite radio ndetse na televiziyo ya Kagara, ari wo uri buze kuri potinga. Bazanye na televiziyo na radio se? Yego barabifite. Ubwo se abo bandi bashigikiye twirwana na 23 nta televiziyo nta radio bavugiraho? Ibo bafite abanyamakuru mpuzamahanga ndetse n'abandi benshi batandukanye, ariko abo ngabo kubera ko batigeze basaba uburenganzira mu Bubirigi bwo kugira ngo babashe kujya mu myigaragambyo, bo barimo baraza fraude, nabo bagira ngo barebe uburyo babasha kuburizwamo iyo myigaragambyo, bagahakana ko abanyamurenge batarimo bicwa. Ariko se kugira uko urumva nabo barakora indi myigaragambyo yabo yo gushikira Burundi na Kinshasa? Ntabwo bako bari bukora imyigaragambyo yabo, no kujya muri za ambassade, no kujya nabo muri ambassade, ariko aho barashaka ko aho Mahoro Peace Association ndetse n'abari abo muri Europe n'abanyamurenge ku isi hose bahawe ibarwa n'ukuri abanyamurenge uherereye mu Minembwe, ni wabahaye ibarwa yo kugira ngo babashe gukora imyigaragambyo. Ariko se bari abakagara ninde wabahaye iyo barwa? Ubwo nabo bashobora kuba baragiye kunegosiya n'izo ambassade, birashoboka. Ahubwo reka nze nkubaza akabazo kamwe. Twabonye abanyamurenge bagiye i Burundi guhura na President Neva. Muri abanyamurenge bagiye i Burundi guhura na President Neva hari abari mu Bubirigi cyangwa se bagiye mu Bubirigi kugira ngo bakore icyo gikorwa cyo guhangana na bagenzi babo bashigikiye twirwaneho. Hari abarimo waje uyoboye iyi timu wo bita Manyota yarangije kugerayo. Gakunzi yarangije kugerayo, niwe wari secrétaire, ni nawe wavuze discours amaze guhura na Kivira hariya muri Uvira. Ariko se bituruka kuki kubona itsinda rimwe ry'abanyamurenge rishikira twirwaneho, irindi nirishikire twirwaneho, ahubwo rigashikira ingabo z'u Burundi na FARDC? Ko nkawe wavukiye Minembwe, ibibazo bituruka kuki mu by'ukuri? Impamvu yabyo ni iyi? Impamvu aho bituruka kuba abanyamurenge badahuje kuri iki kibazo cy'intambara yo muri Kongo. Impamvu aho bituruka byaturutse kuri General Masunzu, niwe wabizanye. Igihe General Makanika yazamukaga agiye gufatanya n'abaturage mu misozi miremire ya Minembwe, Masunzu yahitaga ishari, aravuga ngo Makanika kubera ko azamutse aramuzi ko ari intwari, kandi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baramwumva, nibarangiza kumwumva mu gihe azabasha kwirukana iriya mitwe yose irimo yisha ubwoko bw'abanyamurenge, icyo gihe azazamurwa mu ntera na Repubulika ya Kinshasa, abashe kugira gutambuka Masunzu ariko guhita kareya Akagara kugira ngo kabashe kurwanya Makanika. Mbere yuko Makanika agera muri iriya misozi miremire ya Minembwe, Akagara ndikabagaho. Okay, reka twikomereze n'andi makuru. Ubwo situation turakomeza kuza kuyikurikirana, mbizeza yuko uyu mugabo Nicola rwose tuzajya tuba turi kumwe kenshi mu biganiro dutanga update z'imirwano, cyane cyane muri biriya bice bya Sud Kivu, dore ko hakomoka arahazi cyane. Ngira ngo izo update uzajya uziduha, n'andi makuru akomeza kugenda avugwa ku intambara twirwaneho nayo 23 bafatanyije guhanganamo n'ingabo za FARDC, abarundi n'abandi bagiye batandukanye babafasha. Nicola tuzajya tuba turi kumwe kenshi, ariko twigire ku yindi ngingo. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe n'igisirikare cya Kongo n'abarundi Wazalendo FDLR Minembwe mu duce turimo Bidegu, Kalingi, Kalongi ndetse na za Gakenge n'ahandi, bagapfusha abasirikare benshi nk'uko twabivuze, harimo n'abakoroneli n'abamajoro. Amakuru ari kwerekana ko ibindi bitero kuri uyu wa gatanu byongeye guhera mu gitondo, ubona ko FARDC abarundi badakuraho, basa nkaho bongeye gutangiza ibitero byo ku butaka bihoraho umunsi ku munsi. Iyi situation igeze kubaho mu mezi nk'abirashize, niba atari ukwezi gushize, aho bagabaga ibitero bya buri munsi byo ku butaka. Ubu rero ukabona ko ubwo twavuga ko ugiye kuba umunsi wa gatatu w'ibitero byikurikiranya byo ku butaka bigabwa n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC, kuko ibya mbere byatangiye ku wa gatatu, ejo ku wa kane birakomeza. Nyamara twari tuzi ko wenda FARDC n'abarundi Wazalendo nyuma yo gusubizwa inyuma bakanatakaza cyane, uyu munsi bari butuze, ariko bongeye kugaba ibindi bitero. Bwana Nicola, biteye gute ibi bitero? Byaturutse mu tuhe duce kugeza uyu mirwano ihagaze gute? Urakoze cyane. Imirwano yahereye mu gitondo mu masaha ya 2:00, dore ko ibitero hariya mu misozi miremire ya Minembwe ababigaba ntago baba bari kure cyane, baba bari hafi, ariko ibi bitero bagabye 2:00 babigabye mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ya gisirikare. Uburyo intambara igitangira mu masaha ya 11:00. Gute rero uvuze ko babigabye mu buryo bunyuranyije n'amategeko? Ubuhe buryo bunyuranyije n'amategeko? Ko tuzi ko FARDC n'abarundi bafatanyije n'iyo mitwe bashigikiye n'ubundi basanzwe bahanganye na M23 na twirwaneho, babigabye mu buryo butemewe n'amategeko. Gute Bwana Nicola? Uburyo butemewe n'amategeko babigabyemo, nta bitero bijya bigabwa mu masaha 2:00.
muri strategie de guerre militaire. kubera iki Impamvu bitagabwa muri ariya masaha ntabwo arabara amasaha y'iki y'intambara. ariko ngira ngo ugaba igitero Ariya masaha na masaha yambushe. Ariya masaha yambushe. ariko ngira ngo buri ruhande rugira strategy zarwo n'igihe rugomba guteganya kugaba ibitero, ahubwo wenda tujye mu tuhe duce bagabye ibihe bitero ko tubona bashaka gufata Bidegu, bashaka gufata Kalingi, bashaka gufata Kalongi, bashaka gufata Gakenke n'utundi duce. Bikagaragara ko bari no kubikora nyuma yaho M23 barwanyi bayo bavuye muri Plaine de Ruzizi, bamwe bafashe axe akazi baberekeza au plateau za Rurambo bajya kujoininga twirwaneho, ariko ukabona ko batangiye kugaba ibitero kugira bafate utwo duce. Ejo byaranze, uyu munsi rero bihagaze gute? Ni mutuhe duce? Urakoze cyane. Bagabye ibitero muri Bidegu, muri Karingi ndetse no muri Mikenke. Utu duce nitwo bari kwibandaho cyane. Nitwo bari kwibandaho cyane. Abagabye ibitero hano muri Bidegu nabari bavuye ahantu bita Imutunda. Yego, Imutunda ni ruhande mu kuboko kw'ibumoso kwa Pwenzero, iruhande rw'umusozi bita Baruta. kandi nejo ni naho bagabye ibitero bavuye. Ejo bari bavuye n'ubundi barakubitwa rumwe bahunga basubirayo, ariko ntabwo barashigwa objectif yabo bahawe na President Kisekedi ndetse bagahabwa na Evariste Ndayishimiye, ntabwo barabasha kwigiraho. Ni nayo mpamvu barimo bakomeza kugira gute, gukomeza kugaba ibitero hariya. Ariko bagiye kugera munsi y'umusozi wa Baruta. Yego, bakubitwa n'ambushe y'umuriro ya Colonel Serugaba. Yego, Colonel Serugaba yabarashe, hapamo abarundi barenza abarundi bapfuye ku munsi w'ejo ahantu bita mu Karingi. Yego, yabakubisa arongera abazamura, bararenga barongera baramanuka, ariko kugeza ubu ngubu barimo bararwanira mu ndegu cyangwa se mu kibaya cy'umusozi bita Baruta, niho bahanganiye. waruvuza agace ka mbere ka Bidegu. Yego, hari na za Kalingi nabone bayigabaho ibitero, za Gakenke, za Mikenge, aho bihagaze gute? Mikenke itandukanye cyane na tuno duce twa Karingi. Karingi ibiri hagati ya Minembwe ndetse na Mikenke. Nukuvuga ngo ujye mu Mikenke unyura muri Karingi ugahita uzamuka. Na Karingi tuyivuga ntabwo ari Karingi imwe, haba ari Karingi 5. Karingi barwaniyemo ni Karingi bita mu Bijumba, niho barwaniye. Noneho baza kubatera naho bari baturutse Imutunda. Yego, baza kubatera ngo barangize kuza kubatera barahangana. Kugeza ubu ngubu baracahanganye, ariko hari musaada yavuye mu Mikenke iza gufasha ingabo zatwirwaneho n'ingabo za M23. Okay, wamanze guharangiza nta kibazo cyangwa urasoje? Nta kibazo. Uvuza agace ka Mikenge ubundi kugeza biragenzurwa nande? Hari amakuru avuga ko Mikenge M23 natwirwaneho bagenzura igice kimwe, FARDC n'abarundi bakagenzura ikindi. Ayo makuru niyo? Oya, barabesha. Mikenge ifitwe natwirwaneho na M23, ariko hari igice gito kirimo abarundi na FARDC n'abarundi bari ahantu bitabira rumbiri haratandukanye. Hariya muri Mikenge ntabwo ari muri territoire ya Fizi, Mikenge ni muri territoire ya Mwenga. Ndabizi, ariko n'uduce n'ubundi twegereye, n'uduce twegeranye. Uba wambutse umugezi bita Rwerera. Twavuga ko Mikenge iri ku rugabano rwa territoire ya Mwenga na Fizi kuri la Saidi ya bice by'iminembwe. Yego, ikongera kandi igatandukana na groupement ya Mikenge, sibyo? Aho bari ya FARDC bari muri Saidi ya groupement ya Bijombo. Nkaho uzibiriye abace ko tubona abarundi FARDC bakomeza kugaba bino bitero, ubona ko byibasira abaturage b'abanyamurenge bahunga buri munsi bakongera bakagaruka, bahunga buri munsi bakongera bakagaruka. N'urujya n'uruza, donc ntago baba bizeye umutekano. Ibitero by'amadrone bigabwa muri biriya bice bikibasira inka z'abanyamurenge n'amazu yabo, ubona ko bibangamiye umutekano w'abanyamurenge. Niki twirwana none M23 bakora kugira ngo babashe gukumira biriya bitero cyangwa se bihagarare biriya bitero by'abarundi na FARDC na Wazalendo na za FDLR? Hari iminembwe ubona strategy za gisirikare zakoreshwa niziye kugira ngo abarundi FARDC ibitero by'abo iminembwe biburizwemo? Point strategique M23 ndetse na twirwaneho bashobora gukoresha ya mbere, bafite umubare muke w'abasirikare. Bafite umubari muke w'abasirikare wo kugira ngo uduce babashije gufata babashe kutudeployinga abasirikare. Yego, nibyo bibagora cyane. Nibyo bibagora naho gufata hariya. Pwenzero bigeze kwifata bayimaramo igihe kirekire ngo batere turi duce twazagahwera, batere kwirumba, batere za Gaseke. Utwo n'uduce turimo abaturage barongera bonyine bikura muri Pwenzero baramanuka kugira ngo babashe gukavaringa abande abaturage. Bigaragaza ko umubare bafite w'abasirikare niwo muke, ariko ikindi bakagombye gukora nuko bashakisha le point stratégique nabo
nabo bagomba gukoresha amadrone kubera ko amadrone niyo azahaje abaturage cyane kuruta intambara yo ku butaka. Waruvuze effectif y'abarwanyi batwirwana na M23 bari hariya muri Minembwe ituma badafata ibindi bice kugira ngo abarundi babegeze inyuma na FARDC, ariko ku munsi w'ejo bundi twabonye yuko abarwanyi ba M23 bari kuva muri Plaine de Ruzizi bagiye kuri access zitandukanye. Hari n'umurongo w'abarwanyi benshi ba M23 bagaragaye bari kwerekeza Iminembwe. Twavuga ko abarwanyi ba M23 bavuye muri Plaine de Ruzizi bamwe bari kwerekeza Iminembwe baba bagiye gukemura icyo kibazo cy'iyo effectif, ubwo nyuma yo kuhagera ku makuru wawe ufite hashobora gukurikiraho iki? Urakoze cyane. Minembwe buriya ntabwo ari Minembwe gusa birebwa, si ituyemo abanyamurenge gusa. Rurambo ituyemo abanyamurenge, Indondo ituyemo abanyamurenge, aho ni muri Ho Plateau, icyo hagati gituyemo abanyamurenge, Bubembe ituyemo abanyamurenge. Nukuvuga ngo twirwaneho hari uduce itabamo hatuyemo abanyamurenge. Bubembe ntiwigeze kuyibona bakongora bayivogera bayinjiramo. Hari twirwaneho wigeze ubona yari irimo. Nukuvuga ngo hari n'imirwano imaze igihe kirekire ibera hariya ku Ndondo, harimo za P5, harimo Wazalendo, harimo FDLR, bariya bose ubona hariya hayobowe na Colonel Mitabo. Sibyo hariya barangije kugera hariya muri turiya duce bagiye gutegwa na Colonel Ndabagaza. Colonel Ndabagaza ni wagiye kugira gute kubatega arabazana, ntitubizi ko hari abazagera muri turiya duce twa Minembwe, abenshi bagiye bahise bajya muri iriya shamba rya Bijabo. Dore ko iriya shamba rya Bijabo ariyo point strategique yo kugira ngo bashe gufata Minembwe n'igice cy'Indondo. Bijabo utayifite ntabwo waba ufite Minembwe, Bijabo utayifite Rurambo ntabwo waba uyifite, Bijabo utayifite ntabwo waba ufite kariya gace kerekeza muri Bukavu uhagaze hejuru muri iriya misozi, by'umwihariko uhagaze iruhande rwa Forêt Equatoriale. Hari amakuru ngira ngo wari ufite kuri General Nyamusaraba, Colonel Nyamusaraba, ariko ngira ngo baramupromotinze ipeti yakuye mu gisirikare ni rya Surietena. Okay, ni Colonel Nyamusaraba umwe w'umuyobozi wa Gumino. Uyu mugabo rero ari kuvugwaho iki bwana Nicola? Colonel Nyamusaraba kugeza ubu ngubu ingabo z'abarundi zamufashe, dore ko urugo rwiwe ruba hariya mu Burundi. Yahoze atuye hariya mu Burundi, inzu ye n'abarundi bayimwishurira, umushahara n'abarundi bamuhemba, niba bamuha objectif yo kugira ngo abashe kujya kurwanya bene wabo. Si nawe Nyamusaraba, si nawe uyoboye Gumino. Gumino uyobowe n'uwo bita Tawimbi, akaba aba Kinshasa. None se ko bivugwa ko Colonel Nyamusaraba ari washinzwe Gumino nawe umuyobozi wabo, uwo Tawimbi we yaje? Ntabwo ari we washinze Gumino, yashinzwe n'uwo bita Tawimbi. Arazamuka, yazamukanye na Nyamusaraba, azamukana n'uwo bita Semahurungure we yarapfuye, yaguye mu ntambara za twirwaneho, niho yaguye. Hanyuma noneho baragenda bubaka parti politique yabo, ngo barangije kuyubaka, nyuma yaho baza guhamagara Nyamusaraba. Aragenda aje Kinshasa ku bwa Kabila. Joseph Kabila amaze kugera abona kuri ya mutwe ushobora kuzakomera, afata uwo bita Tawimbi amwicaza muri Kinshasa, kugeza n'ubu ngubu icyo gihe yamwicaje yamaze imyaka 12 ari hariya ntarasubira ruguru. Hanyuma Nyamusaraba abari ukomezanya uwo mutwe, ukomeza gukora ibikorwa by'urugomo bica ubwoko bwabo bw'iki bw'aba Anyamurenge. Bigera n'igihe bamuvamiyaga bajya kumufata ingabo zatwirwaneho, abarundi bagahita bamuzana hehe mu Burundi. Ariko okay, hari ikintu waruvuze yuko Colonel Nyamusaraba abarundi bamufashe bamumaze iki, bamufunze, ese niba batamufunze bamufashe gute? Mu by'ukuri wadusobanurira ifatwa rye ryaba rishingiye kuki, baramuziza iki? Urakoze cyane. Nyamusaraba icyo bamuziza, mu minsi yashize bamutumye kujya kurwana ku Ndondo, bamuha ingabo za P5 zari zipasinge hariya muri kariya gace ku Burundi. Amaze kugera hariya abizeza ko nawe afite ingabo ze yasize mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko ziyobowe n'uwo bita Colonel Koboyi. Nawe yiwe yari umusivile, nta peti rya gisirikare yegeze agira. Agezeyo ararwana, hagwa abasirikare benshi cyane, ndetse ngo arangize aratsindwa, baza kumwirukana. Nyuma yaho barongera baramwohereza bazamuka agiye gupanga urugamba. Yagezeyo naho arongera aratsindwa, baramuhamagaza mu Burundi. Yaramazemo iminsi 3 mu Burundi. Uyu munsi mu gitondo ngiyewe nabwiwe n'umugore we ko Nyamusaraba bamufashe yagiye gufungwa. Yampaye ubwo turakomeza gukurikirana ayo makuru ya Nyamusaraba. Urumva ko yakoranaga n'u Burundi, ubwo Burundi yanafatanywe n'abandi bakapiteni 2 b'abarundi. Yampaye turagushimiye cyane bwana Nicola, nizeza abakunzi b'Inkurumamo TV ko bwana Nicola tuzajya tuba turi kumwe kenshi tubagezaho update z'imirwano, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi n'ibindi bibazo bikomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo cyane Minembwe. Dore ko aya makuru aba yafite. Nicola, wagira icyo ubwira abakunzi b'Inkurumamo TV? Ndabashimiye cyane, bakomeze badukurikire. Ubu ngubu ndi hano ku Nkurumamo TV, bakundaga kunkurikira ndi kuri Anda, ariko
nahinduye ibirindiro byanjye ndi hano ku Nkuru Mpamo TV. Turagushimiye cyane rero bwana Nicolas, reka tunashimira abakunzi b'Inkuru Mpamo TV aho muherereye mu bice bitandukanye bigize iyi si. Mbibutsa gukora like rwose, nturangize aya makuru utakoze like, bituma Google aya makuru yacageza kuri benshi. Inkunga yawe rero irakenewe, mukore subscribe. Dukomeza kubifuriza ibihe byiza abasilamu. Uyu munsi ni kuwa gatanu, turabifuriza ijuma nziza rwose. Abadventiste umunsi wa karindwi, ndakeka guhera ku isa saa 11 cyangwa saa 12 isabatira bitangiye, muze gutangira isabato nziza aho muherereye. Abakunda weekend rero ko enjoying uyu munsi ni kuwa gatanu, munywe less. Ubwo tubifurije ibihe byiza aho muherereye, abari muri Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afrika. Hano hose dufite abakunzi bacu cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, mu burasirazuba bwa Congo, Mozambique, Central Africa no muri Sudani y'Amajyepfo. Aha hose rero tubafite abakunzi bacu. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi akomeze kubaha imigisha itagabanyije.